Ikaze kuri Kigali Real News. Ni amakuru akomeye cyane tugiye kubajyana kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akomeje kuba isibaniro ry'imirwano, ubona yuko Abarundi ndetse na FARDC bahinduye umuvuno ukomeye cyane. Ni urupapuro rw'amakuru tugiye kubagezaho ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Sud Kivu. Nge ugiye kubagezaho ni Damien, sindi jyenyine, ndi kumwe na bwana Habifiti John. Tugiye kubajyana muri Sud Kivu, uturebere hamwe ese FDNB na Wazalendo na FARDC bari hehe, ese M23 bivugwa ko yasohotse muri mujyi wa Uvira bahagaze hehe. Ntabwo turi bwe turi twenyine, tufite n'umuloko informa uraho biri kubera, atujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho M23 noneho yahinduye umuvuno ukomeye cyane kuba abayobozi bayo bakomeje kugenda bavuga ko n'ubundi kuba batarawusohotsemo neza ndetse bataragiye mu birometero byinshi, basa nkaho bari hafi. Ntago tubatindira muri izi camake tugiye kubagezaho, reka tubibabwire uko uno mugoroba bihagaze, ndetse turebere hamwe buri kimwe aho giherereye, turebe n'urupapuro rw'amakuru akomeye ku bigendanye na politike, ku bigendanye n'imyanzuro yagiye ifatwa, turebe n'iki kiri bushoboke n'iki kiri bukunde, ko ubona yuko imirwano igiye kubura kandi iri burenge muri Sud Kivu, ikaba yakomereza na za Katanga. Reka rero tugende turebere hamwe impamvu M23 yari yavuye mu mujyi wa Uvira. Bwari uburyo bukomeye cyane bwo kugira ngo itsinde mu buryo bwa diplomasi, ndetse kugira ngo igaragaze ko n'ubundi ifite gahunda yo kuba yakuzuza amasezerano, ndetse ubona yuko ihuriro rya FARDC rirangajwe imbere na leta y'Kinshasa, ubona ko perezida w'Kinshasa akomeje kugaragaza ko kari agace adashaka kumva ibikaberamo, bitewe n'uko bamwe mu basirikare batangiye kwinubira ndetse no kwijujutira ikibazo cyo guhembwa imishahara, ubona yuko byaciye ingufu cyane aba FARDC, ndetse ukabona yuko hari ikintu kiri buhinduke. Ni iki kiri bushoboke ku mirwano igiye gutangira, ubona yuko yatutumbye ku mirongo y'imbere. Reka twakire bwana Habifiti John, kaze kuri Kigali News. Amakuru agezweho nabagezaho kuri uyu mugoroba nuko uyu munsi mu gitondo mu masaha ya saa 12 saa 11 imirwano yari ikaze, imeze nabi cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse ni Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Abarundi n'abacanshuro. Uko uyu munsi mu gitondo nko muri la misozi hejuru ya Uvira mu duce tumwe twa Kivumbwe habereye imirwano mu gitondo, ku buryo hagiye habaho ikibazo, bawoherejeho drone zo mu bwoko bwa CS4. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kikimara kubaho, inyeshyamba za M23 zirwanyeho bishoboka, zikomeza imirwano, nta muntu wigeze bambara ku gace. Ako gace kose kari kugenzurwa na M23, ari nayo mpamvu ubona ko ifite imbaraga kandi ifite ubushishozi bukomeye, kuko imisozi yose iri hejuru ya Uvira niyigenzura, santere zose zirimo hejuru, mu mashyamba yose yaho, ibirindiro byose birimo n'ibyazo. Nta ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibasha kuhasatira cyangwa Wazalendo, kubera yuko bo bafite imbunda zikomeye, nta atirari zabo ni imbunda zifatika, kandi urabona ko ibikorwa byabo ari ibikorwa by'intashyikirwa. Ikindi twavuga muri aka kanya ni ikibazo nijoro saa 8 mfite amakuru ko muri Bujumbura ku kibuga cy'indege network ntabwo zabashaga gukora, zari zisa n'izihagaze mu buryo bwo gukumira ibitero bya drone byaturukagayo, kubera cya kibazo kiri Minembwe, birasasu byinshi barasaga bakoresha drone mu baturage. Ubwo ni ukuvuga ngo ako ni akantu kakozwe kadasanzwe, kakozwe byanze bikunze, urumva neza ko byaturutse muri kiriya gice kuri uriya mwanzi bahanganye. Ubwo urumva ko ni ugucika intege kuri uriya ruhande rukomeye. Ubwo muri aka kanya ubu tuvugana, amakuru dufite muri aka kanya mbasha kubabwira nuko muri icyo gice
habayeho ikibazo cy'uko hari drone babashije kurasa abaturage cyane. Ibyo bigaragaye mu masaha yo mu kanya nka saa 9. Ubwo ayo ni amakuru abasha kugezwaho muri aka kanya. Ndagira ngo mugenzi wanjye ase naho yamfasha babwire uko bimeze. Ni ikibazo gikomeye cyane, ubona yuko hano mu misozi ya Minembwe hakomeje kuba ikibazo cy'indengakamere. Ubona yuko n'ubundi cyane cyane mu duce tugiye dutandukanye twa Minembwe, ubona yuko hari ikibazo kiri buvuke ndetse kiri butume M23 iri bukomeza urugamba, aho yasaga nkaho ikomeje kugenda ireka kurwana n'aba bawazarendo n'aba FDNB, aho bongeye kugaba ibitero karundura muri no misozi ya Minembwe, cyane cyane muri ibice byo ku Ndondo ndetse no mu Minembwe nyirizina. Nakubwira ko hari naho bakoze ibitendo bikomeye cyane, aho nakubwira ko ku ruhande rwo muri biriya bice bya Mitamba, ubona yuko bashaka kuba bahigarurira ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko magingo aya turi buze gutohoza neza icyateye ikibazo gikomeye cyane, kuba ahi murenge bahakubise ibitero bikomeye cyane ndetse bakanatera mu mihana. Nakubwira yuko bikomeje kugenda bigaragaza Kinshasa ko nta gahunda y'ubwumvikane urebye mu bice bigiye bitandukanye byaha mu Minembwe, aho nakubwira yuko bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Magingo aya ntitwe twamenya aho biherereye, aho nakubwira ko magingo aya aho bivugwa ko drone zishobora kuba zangije aho bateye ibisasu ni mu mihana yo kwa Rutaganda. Urabona yuko ubwo ni mu gice cya Minembwe, n'ubundi urabona ko bitari buze koroha ndetse biri butume M23 yongera ingamba z'ubwirinzi, kandi ko ubona ko bakomeje kugenda bongera gahunda zikomeye. Twari twabwiye ko turi bajyane aho aba FARDC bari ndetse naho M23 iherereye. Magingo aya nakubwira yuko nyuma yuko M23 isohotse mu mujyi wa Uvira, byaje gusa nkaho isubira inyuma, hanyuma haza kuba ikibazo gikomeye cyane, aho n'ubundi bamwe mu bayobozi ba Wazarendo cyane cyane barangajwe imbere na General Yakutumba n'uwo bita Makanaki, basa nkaho bari bakomeje kugaragaza ko ari intsinzi kuri bo ndetse bagakora ibitendo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, bagakomeza bashaka gufata iki kibaya cya Plaine de Ruzizi, aho bitaje kuborohera cyane ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi bashakaga gukomeza muri biriya bice bya Sanje ndetse bashaka no kuba abagera Kamanyoro nk'uko Guverineri Purusi yari yabitangaje. Bisa nkaho ari nko kwikina, biza kubarushya ndetse defense ikomeye na ambush ikomeye batezwe na M23 muri kiriya kibaya cya Ruzizi, isa nkaho ibaca intege, kuko aba FDNB bashakaga guca kuri kote n'ubundi y'u Burundi kugira ngo binjire muri ibi bice, barebe uburyo ki bapushinga M23 iri mu misozi myiza cyane yitegeye ira Plaine de Ruzizi ndetse no mu misozi iri hejuru ya Uvira. Urumva ko n'ubundi M23 iracyagose biriya bice, kuba byaratangajwe n'uwo bita Dr Barinda, aho yavuze yuko bamubaje ko bavuye muri biriya bice, agatangaza anemeza yuko badashobora kuva muri biriya bice kuko imyanzuro itari yashyirwa mu bikorwa. Magingo aya birakomeye kandi birakomeje, imirwano ikomeye urabona ko ikomeje kugenda iba, aho kuri axe ya Tanganyika Baraka bikomeje kuba bibi, aho bashaka kuba bakora agatendo gakomeye ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebe ko M23 yaba yarasinziriye, bakayikura muri ya misozi ya Zami Tambwe ndetse no mu misozi ya Pemba, kugira ngo barebe uburyo kiko bagira icyizere cya axe Tanganyika. Reka rero tujye ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebere hamwe uko byifashe, turebe uko bimeze muri uno mugoroba. Kaduhamagare rero ko Ifoma atujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebe uko byifashe.
Halo? Halo. Oh, Bwana Karemba, mwiriwe neza? Mwongeye kwirwa neza, muraho neza. Muri kuvugana n'abanyamakuru bo kuri Kigali Liyo News, turagira ngo utujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho bihagaze muri uno mugoroba, uko byifashe, ndetse utubwire uko nyuma y'aho bateye ibibombe bikomeye cyane mu mihana yo mu Minembwe, cyane cyane hano kwa Rutaganda. Utubwire ko hari amakuru babashije, ese hapfuye abaturage, ese bimeze bite, kuko natwe ubwira abadukurikiye uko byifashe, ndetse utubwire n'aho imirwano igeze. Ni ukwabo rero, nyuma y'uko hatewe amabombe muri ino misozi yo kwa Mutaganda, ndetse kandi ubu bikaba bikomeye cyane ahitwa mu bikuyu byo kwa Nyamurozi, uva mu cyerekezo byegereye ku muhanda RP 1300 hasi y'imihanda iva ahitwa Kamombo wegeza ahitwa Ruherera. Yego. Aka kanya turi kuvugana ndakubwiza ukuri ko imirwano yahinduye isura, ndetse kandi yakomeye cyane. Igisirikare cya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barebe yuko nibuza imihanda iva Uvira yerekeza Minembwe nko muri pozisiyo z'umutwe wa M23 duherereye, batabona n'umusirikare n'umwe wa M23 cyangwa se icyitwa MRDC twirwaneho. Yego. Ni mu gihe kandi rero ibisi biri kuba gusa ahubwo cyane biri kwafekita uruhande rwa sosiyete sivile cyane, dukurikije resulta zavuye mu mabombe yatewe muri biriya bice. Yego. Bikomeje kugenda rero bibi cyane, kandi uko binabe bibi cyane niko igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi na Tanzania bari gufatanya mu bice byinshi bitandukanye. Ubu hari amakuru mfite yuko hari abandi basirikare bambukijwe ikiyaga cya Tanganyika, bakaba bashyizwe ahitwa muri za Karemberembe, abandi bakaba bashyizwe ahitwa za Bihera, hano Kakunji no mu yindi misozi itandukanye yegereye Fizi. Gusa ahubwo ni Karemi imisaza yakomeje kugenda izanwa guhera ku munsi w'ejo. Urabona yuko urugamba rwo rusa naho rwanahinduye isura, rwafashe ishusho itandukanye niyo twari dusanzwe tumenyereye cyane, ariko cyane ku ruhande rw'abacancuro b'aba Black Water, ku ruhande rw'ababiligi ndetse kandi no ku ruhande rw'abarundi na Tanzania, urabona yuko aribo bakajije umurego cyane mu kuzana ibikoresho n'abasirikare. Bwana Karemba, ako nyuma y'aho Dr Barinda avuze ko batigeze basohoka muri ibi bice byose bikikije umujyi wa Uvira, ndetse bikaba bivugwa ko M23 yaba ari umutego yagushije muri FARDC ndetse n'aba FDNB n'aba TPDF, bafite proje ikomeye cyane yo kuba bakomeza bakajya mu mujyi w'Ikaremi ndetse bakaba bafata n'intara ya Katanga. Ibyo bintu aho ngaho byifashe bite, bimeze bite, hari ikintu waba ubiziho? Rupango igihari ni uko n'ubundi imisozi itangatanze Uvira cyane, ngira ngo urugero rwiza ni Makobola, n'iyo misozi yazawutse ni mu mashyamba yagira ahitwa mu Shiriku. Yego. Ahangaha rwose uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 na MRDC twirwaneho barahari. Yego. Igisubizo cyiza ni uko n'ubundi uruhande rw'umutwe wa M23 ubwo wenda rukomeje kugeragezwa kugabwaho ibitero n'igisirikare cya FARDC. Ukabona hari imesada abasirikare bari kuva muri pozisiyo za Kazinzira berekeza za Munanira, abandi baza hano za Kalungwe, abandi baza hano za Muheta na Gomba na Kivu kugira ngo begere imihanda iva Uvira yerekeza mu byerekezo bya Fizi n'ubundi kugira ngo bajye kuvana umutwe wa M23 muri pozisiyo za Makobora. Yego. Ariko urabona yuko ishusho ihari y'urugamba n'uko n'ubundi umutwe wa M23 bafite misiyo ikomeye cyane yo kwerekeza Karemi, ndetse kandi ibi biri gukorwa ubona imisanzu iri guturuka ku mpande nyinshi zitandukanye mu mihanda myinshi itandukanye, nko ku muhanda Tunari kabiri uva hitwa za Kasoti Mwenga, ukamanuka mu birembo byo muri Mwenga werekeza hasi ku mihanda iva hasi no ku bikuyu bya Nyamurozi. Urabona yuko bari kohereza abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa MRDC twirwaneho M23 kugira ngo n'ubundi bahurizemo hamwe imbaraga igikuta cyubatswe ku mihanda yegereye za Karemberembe hano Fizi, ariko nanone ifitanye isano na Karemi, bagisenye ku ruhande rw'uyu mutwe. Urabona yuko urugamba n'ubundi mu mboni zacu cyangwa mu mbonezanye ngewe uko ndi kubibona rugiye kwibukira Karemi, kandi ni ibintu byamaze gutegurwa 100%.
Bwana Karemba Aimable, sosiyete sivile ihagaze ite, ibayeho ite ko nyuma y'uko M23 byagaragaye ko isohotse mu mujyi wa Uvira, byabaye ikibazo gikomeye cyane, ukabona abaturage bahuye n'ikibazo magingo aya, bimeze bite ko bari babayeho bajya gushakira imibereho cyangwa bajya gushaka icyo kurya, bavuye muri biriya bice bya Minembwe berekeza mu mujyi wa Uvira, none umujyi wa Uvira ukaba ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, bihagaze bike ku baturage magingo aya? Ku ruhande rw'abaturage ho ni ikibazo cyane, wenda ndatunga agatoki cyangwa se ndibanda cyane ku ruhande rw'abanyamurenge n'aba ubona ko bakomeje gushinja cyane ibikorwa ngo byo kwifatanya mu ibanga rikomeye na M23, nibo ubona yuko bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ubu n'umwe uhasigaye cyangwa babiri bahasigaye babayeho mu bwoba, nta gusinzira, nta kuryama. Ariko nanone nubwo FARDC yo inavuga yuko yafashe Uvira, ubuzima bwa Uvira twatumenyereye hataraba inamba amafaranga tutarinjiramo, ubuzima bwa Uvira twatumenyereye mbere y'uko hagaragara ibibazo by'ihangana hagati ya FARDC n'ama23 buratandukanye. Ubu ngubu ni ibibazo birimo inzara ndetse kandi n'ubushomeri, kuko bimwe mu bikorwa remezo ubuhahiranye hagati y'abaturage baturuka mu bice bitandukanye yuko bitakiri ubundi, kuko n'ubundi haracyari ikikango y'uko hashobora kuba hakongera kuba imirwano ikomeye. Bwana Karemba Aimable, ko bivugwa ko FDNB yamaze kwegurirwa umujyi wa Uvira, urabivugaho iki wowe? Ni ibintu Evariste Ndayishimiye yasabye, avuga yuko yifuza ko Uvira yakontororwa nawe ingana ijana, yewe nawe wazorenda n'abasirikare ba FARDC bamwe ntibahagaragare, cyangwa n'uhagaragaye akagenwa na FDNB. Ariko kuba aka kanya twavuga yuko FDNB ariyo iri kugenzura Uvira ijana biragoranye cyane, kuko hagiye habamo kutumvikanaho kuri icyo kintu, ubusabe bwasabwe na FDNB yuko yayobora umujyi wa Uvira kingana n'ijana, byagiye byangwa cyane mu basirikare ba FARDC bavuga yuko isuzuguro ntabwo byaba bitandukanye, kuko M23 bayishinze yuko ari umutwe w'abanyamahanga wihishe mu mutaka wa M23, ngo nacyo cyaba ari ikibazo cyane n'abaturage babyumvishe, cyangwa se ku ruhando rwa politiki bahita babona yuko Ndayishimiye hari ikindi gitego cy'umutwe watsinze. Ubu FDNB cyokora nka 50% niyo iri gukontorora Uvira, 50% urasanga hari abasirikare ba FARDC. Ariko cyane impamvu uvuga ko 50% ni uko amaoperasiyo menshi akorerwa hano mu mujyi wa Uvira, uburyo patrouille zikorwa mu mujyi wa Uvira, paratoni commanders bagaragara cyane mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho, urasanga n'ubundi abasirikare ba FDNB. niyo mpamvu twanavuga yuko aka kanya Uvira iri gukontororwa na FDNB, ariko nanone mu ishusho itandukanye n'iyo FDNB cyangwa se Perezida Evariste yifuza. Magingo ya abasirikare ba FARDC bari kugenzura ibihe bice, M23 iherereye hehe, wowe uri kuri tere? Magingo aya ngaya ubu FARDC iri mu misozi ya za Kavimvira, iri hano za Kalungwe, iri za Gomba, iri hano hafi mu mihana yitwa Uvira werekeza hafi za Minembwe, Munani, hari igiti bafite Katongo, bafite Kitu, iyo midugudu yose muri Uvira barayifite. Bafite umuhanda rute nationali gatanu uva Uvira werekeza ahitwa za Kamanyora, ariko none wagera mu misozi igiye Rungutu, wagera mu misozi igiye Ruvungi hafi neza na Kamanyora, ugasanga hari uduce tumwe na tumwe dutanga tanze ibice birimo imisozi ya Rimera n'ahandi hatandukanye, n'ubundi habarizwamo uno mutwe M23, kuko imisozi yegereye Kakungwe, Kingwengwe n'ahegereye Kihande muri Minembwe cyane, pozisiyo zegereye Uvira ntabwo ari mu birometero bya kure cyane, biroroshye yuko bahita bakora return back from Uvira bikoroha, bahita bagaruka Uvira bigakunda. Urabona yuko nubwo FDNB ifite imisozi myinshi itandukanye iri na strategique, uyu mutwe nawo mu misozi uryamyemo yo muri Minembwe imisozi y'ingenzi cyane. Rero abenshi baherereye Kamanyora, ariko nanone navuga ko Kamanyora wowe wenda ari nk'inzira yo kohereza imisazi muri ibyo biti bindi bitandukanye biri Minembwe, ariko cyane
kurebana ikijisho biracyakomeje kuko mama ko turavuga iki isegonda ku isegonda twakunze tukagaba ibitero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bwana Karemba Aimable, turitega iki bitewe n'uko ubona bihagaze haba mu buryo nyuma y'aho bamaze gukomeza kugaba ibitero bakoresheje zino drone, kandi twari tuzi ko M23 yaba yarubatse ikirere gihagarika izi drone. Turitega iki, turabona iki? Ese urabona ko M23 turi bubivemo cyangwa twitega urugamba rukomeye ruruta urwo twari dusanzwe tubona? Igihari ubu navuga yuko M23 yaragambaniwe. Yego, ntabwo umuntu yagiye kubivuga cyane nk'ibihugu by'amahanga bikomeye tuzi nka leta zunze ubumwe za Amerika n'ibyo mu burengerazuba bw'isi byanahagararaga ku ruhande rw'uyu mutwe yuko bashyigikiye M23. muri ino minsi mikeya ubwo M23 yavaga Uvira hagiye hagaragara ibitero byagiye bigabwa mu birindiro by'umutwe M23, byaba ari hariya za Warikare, byaba ari hariya Rubero ndetse no muri teritwari ya Masisi. Ibi byose rero byabaye nyuma y'uko perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ati ni gute ibyo mukeneye mu gihugu cyanjye kubibona biba ngombwa yuko mubanza kundwanya, cyangwa se biba ngombwa yuko hagomba kubaho ikintu kibi ku ruhande rwanjye. Ngira ngo murumva ko yabwiraga bimwe mu bihugu bikomeye cyane, kandi turabizi neza yuko ibihugu bireba ku nyungu. Niyo mpamvu rero ngira ngo mu mboni zanjye cyangwa mu bitekerezo byanjye, wenda nawe n'undi akabitekereza, navuga yuko M23 impamvu aka kanya iri kugabwaho ibitero systeme zirinda ikirere, ama GPS cyangwa se ubwirinzi butandukanye, aya ma first air anti-missile system twajyaga tubona M23 ikoresha, bivugwa yuko yamaze kwinjirirwa kuko nta n'icyo kivuze kugabagaho ibitero byo mu kirere bisigaye byoroshye. Kandi imbere n'ibyakundaga perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ataravuga ayo magambo yagiye atangariza mu nama nyinshi zitandukanye, kandi anabicamo amarenga cyane avuga yuko agiye gutanga igitambo cyose gishoboka byaba ngombwa n'igihugu akakigurisha ariko agahangana n'uno mutwe. Birumvikana yuko rero n'ubundi aba yigamishijeho ni abareba ku nyungu zabo, apana kureba ku nyungu wenda za sosiyete sivile cyangwa se kureba uburyo ibintu byakemukamo habaye inzira wenda za diplomasi, kuko bo ngabo bafite imbaraga. Niyo mpamvu rero nakubwira ukuri ko ubu ikirere cy'M23 kuba twavuga ngo barakize 100% ntibagabwaho ibitero biragoranye cyane, ahubwo ndakeka ko hagiye no kuba ibintu bibi bitandukanye n'ibyo twabonye kuri uno mutwe M23 ugiye nkurikije mu mboni zanjye ko mbona ibi. Urabona wowe ugereranyije ugakompara nyuma y'aho n'ubundi M23 yarafashe umujyi wa Uvira, ndetse ukaba ubasha kureba imirwane ya M23 ndetse no ku ruhande rwa coalition bahanganye, urabona M23 biri buyikundire kongera kwigarurira umujyi wa Uvira, ndetse ko bivugwa ko bashaka gufata kari agace ka Karemi ndetse bakaba bafatana n'intara ya Katanga. Urabona biri bukunde? Ni ukuvuga ngo rero ibi birashoboka cyane kuba bafata Karemi, biranashoboka ariko Katanga nayo bayifata. Yego, ariko ni urugamba rutari kuko bari kugabwaho ibitero, nta ingufu zabo bari kuzibongerera ahubwo bari kuzigabanya, nubwo wenda nabo bafite uburyo bwa tactics z'imirwanire cyane. Karemi bashobora kukubwira bati turashaka kuyinjiramo barayinjiye kera. yego, ubu ni nawo mwihariko wabo cyane ku rugamba barusha FARDC. yego, ariko birashoboka kuko bariyemeza cyane, ariko nanone navuga yuko bigoranye kurikije imisada y'ibikoresho n'abasirikare ba FDN FARDC bari koherezwa i Karemi, kandi umugambi bafite ni uwo guhagarika uyu mutwe mu nzira zose. Bwana Karemba Aimable, hari ibintu bidasanzwe waba tutigeze tukubaza watugezaho magingo aya? Ibindi bidasanzwe navuga yuko ni imisada y'ibikoresho ikomeje koherezwa ahitwa Ishunga, ku musozi wegereye teritwari ya Warikare, ukaba wegereye teritwari ya Rushuru ndetse kandi na Masisi. Yego, ahangaha biravugwa yuko hazanywe abasirikare b'abashansuro b'ababiligi ndetse kandi n'abablakawota b'abanyakolombiya, abanyargentine bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo.
bikavuga yuko rero abo ngabo baje kurebera hafi uburyo bagomba gutegura ibitero n'ubundi bidasanzwe kuri uno mutwe, bakabakura muri ya misozi ya za Kinshasa, bakabakura muri ino misozi ya za Kinigi, bakabakura hano za Rusheberi na za Bihambwe, ariko nanone babarasiye mu bice bya Walikari, kuko baravuga yuko imisozi yegereye Nyenzira hariya za Bukombo muri za Rushuru ariho bagomba kwinjira cyane, bakinjira ntoto n'ahitwa za Muriri, ariko nanone imisaga iturutse kuri uriya musozi navuga yuko strategike witwa Ifunga. Ni mu gihe kandi na Rubero naho ariko bihagaze hariya ahitwa za Kabiyamo muri Butembo, imisaga y'abasirikare iri kuzanwa benshi bakerekezwa hafi muri pozisiyo zegereye Katwa ku muhanda Rubero Musenene. Urabona yuko uko twase ihagaze kandi ni mu gihe no muri teritwari Rushuru, Nyiragongo, mama wa gatatu nayo ikomeje kugenda ikaza cyane kudiporoyinga abasirikare mu bice bakeka yuko umwanzi ashobora kuba yakwinjiramo, ari nako nanone higwa ubundi buryo bwo gukora imipabo mu bice baherereyemo. Ubwo birumvikana ko M23 n'ubundi isa nkaho iri kwitegura urugamba. Ijana ku ijana cyane. Bwana Karemba Aimable, urakoze cyane, ukomeza uturebere uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye, ushakisha amakuru ndetse uze kututangariza nyuma uko byifashe, aho biriya bisasu byaguye muri iriya mihana, ese byakomerekeje abaturage bangahe? Ubwo nidukurikira mu kiganiro gitaha nyine abadukurikira baze kumenya uko byifashe, ndetse tunihanganisha bamwe bakomeje guhura n'ikibazo muri ibyo bice muherereyemo. Murakoze cyane. Murumva rero ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho ubona ko ihuriro rya FARDC rikomeje gukora imirimo mibi igayitse, aho nakubwira yuko n'ubundi izi ngabo nakwita nk'amabandi ari ibintu bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, nyuma y'aho bagenda bagaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye, aho bashyira utugozi mu mihanda mu bice bamaze kugeramo, bagahohotera abaturage abenshi kubera uburyo n'ubundi bw'imiyoborere ya leta y'i Kinshasa, aho bivugwa ko abasirikare bamwe na bamwe bakomeje kugenda babura imishahara, bityo bigatuma n'ubundi iki gisirikare cy'ihuriro rya FARDC harimo n'ubundi FARDC n'abawazalendo bakora utwo tugozi bashyira mu mihanda, bagasa nkaho baka abaturage bimwe muri ibyo. Bwana Habishuti, niki turi bwitege muri iyi mirwano bivugwa ko igiye kubura kandi iri bube ifite ubukana bukomeye cyane kandi buhambaye kurusha iyari ihoze imeze? Urumva ko haba muri Sud Kivu haba muri Nord Kivu, urumva ko hari urwikango rukomeye cyane yuko imirwano muri Sud Kivu ishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane, kubera ko n'ubundi tayari ubu magingo yatangiye. Niki turi bwitege no muri Nord Kivu ko wumva ko ibitero bikomeje kugenda abyisukira? Urakoze Bwana Damien, ni ukuvuga ngo byanze bikunze byarasi yahinduye ingamba. Urabona ko intambara iri kurwana ubu ngubu ni nkaho idasanzwe. Urabona ko muri Sud na Nord hose ni ahantu bari gutegura ibitero. Urabona ko ni strategy idasanzwe iri gukoresha. Ubundi wasangaga biherereye muri zone imwe biri nko muri Sud gusa cyangwa se Nord, ariko urabona ko buri hantu hose habaye ikibazo kigaragaza ko hari ibitero bya drone. Byanze bikunze urabona ko Repubulika ifite indi ngamba nshyashya nayo yateguye. Ubu ni ukuvuga ngo birasaba imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23, kuko urumva ko nta hantu hose ni support ikeneweyo, kandi urabona zone bagenzura ni nini. Urabona Sud Kivu na Nord Kivu ni ahantu hagari cyane kugira ngo uhaganze imbaraga hose, ku buryo ahantu hose hari buturuka umwanzi ubwirwaneho. Urumva ko bibasaba imbaraga zikomeye cyane. Muri zone iriya ya Uvira, kiriya gice M23 iherereyemo ni igice cyiza. Urabona ko ifite igice cy'imisozi ya Kiriba, Runingo, Sange na Remera, Ruberizi. Izo ni imisozi yose centre isa n'izigose. Uvira isa nawe iri hasi. Urumva ko bafite imbaraga zishoboka, ari nayo mpamvu ubona ko ku ruhande rwa DRC nta buryo bundi bagabaye ibitero badakoresheje drone, kuko bari hejuru yabo mu mpande zombi. Urumva ko bo icyerekezo bafite n'ingamba ubona bafite ziriya za Karemi, byanze bikunze mu ngamba zabo n'icyerekezo ubona barwana berekezamo, niho hantu bagiye gushyira imbaraga.
ubundi bo bazasa naho bafatira imisozi bayigumane, ubundi kiriya gice cy'inyuma nta mwanzi uzaturukayo wabasha kuzamuka badakoresheje drone. Ikindi navuga kiri muri ziriya nce za Noro urabona ko hari ince nyinshi za Beni, za Ruberu, hose ejo drone zaraharashe mu bice bitandukanye. Urumva ko na atake DRC yabaye nkaho ihindura kugira ngo ibace intege ahantu hose bumve ko umwanzi ahari, kandi ingano yabo ntabwo baba bazi uko ingana. Ubu rero bwana Damien, icyo nakubwira cyo ni ukuvuga ngo M23 byanze bikunze mu gace ka Uvira hari ahantu isa naho yavuye muri uriya mujyi hateraniye ihuriro ry'ingabo zitandukanye z'uburyo bwose. Urumva ko niho hantu basa naho bashize imbaraga nyinshi kugira ngo ibitero byose n'iby'amadrone n'iki, urumva ko niyo nce zajya bituruka. Ubu urumva ko iriya strategy navuze y'uburyo bakuyeho network ikibuga cy'indege, urumva ko hari support yaturukagayo, bwari uburyo kugira ngo babashe kwirinda. Birabasaba imbaraga z'ubwirinzi bw'ikirere cyane, kuko babaye batabufite drone, ibitero bya drone byabamerera nabi cyane, kuko urabona ko nibyo biri gukora mu nce nini zo muri kiriya gice cyose, ahantu hose harashwe. Nta bitero byo ku butaka byinshi biriyo, kubera yuko barabibonye ko ntabwo bijya binabahira rwose iteka ryose iyo babikoze. Ubu urumva ko hari strategy igomba guhinduka ko M23 igahindura buryo ki ikirere cyabo ishyiraho imbaraga zikomeye kugira ngo ibashe kukirinda, ibashe kutaraswa. Urakoze cyane bwana Damien, ubwo wakomeza utubwiraho ku byaba bikurikiyeho ku nkuru waba ufite. Magingo aya nubwo ibyo byose biri kuba ndetse abaturage bakaba bakomeje kugenda babigwiramo, Perezida Tshisekedi akomeje guhamagarirwa kujya mu bwumvikane kugira ngo imyanzuro ikomeze igere kugira ngo bahoshe izi ntambara zikomeje kuba muri ibi bice. Ni mu gihe nubwo bari kugenda bakora buri kimwe cyose, Perezida Antoine Felix Tshisekedi akomeje guhamagarira amahanga ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye, avuga ko M23 ari iturufu y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bihishemo kugira ngo u Rwanda ngo rube rwafata ibice by'iki gihugu, aho noneho yari akavuga yuko n'u Rwanda bwo urwabyo ruri kubyemera. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu perezida wa leta ya Kongo yakomeje kugenda agaragaza, ariko n'ubundi nubwo byose biri kuba, nakubwira ko perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Joao Lorenzo, yasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangira vuba ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Ni ibintu bikomeje kugenda bisa nkaho biteza ikibazo ndetse n'urujijo, kuko ibi biganiro bimaze kuba inshuro nyinshi cyane, ndetse bamwe bakaba bakomeje kugenda bagira ikibazo gikomeye cyane cyuko ibingibi bidashobora kuzakunda nyuma yaho n'ubundi bagiye babigerageza kenshi bikanga. Magingo ya rero turitega iki? Turabona iki ko ubona yuko gahunda zasubukuwe z'imirwano ndetse ikomeye iri buze kuba indengakamere, aho ubona ko noneho hagiye kubaho attack mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane muri izi muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Bikaba bivugwa ko hagiye kwiyongeraho n'intara ya Katanga ndetse n'intara ya Tanganyika. Turitega iki mu mirwano igiye gukomeza muri ibi bice? Turaba habaye kugira ngo natwe tubibagezeho. Reka tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe turahabaye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru yizewe kandi ava kuri tere, kugira ngo namwe mumenye uko byifashe ndetse n'uko bihagaze muri ibi bice. Ubwo tuze gusubira mu kanya, ariko reka anshimire wowe wahisemo kubana natwe. Nawe twumvishe bwa mbere, urebe hasi ahantu handitse subscribe, udutere inkunga ndetse ukore like na share. Ni inkunga ikomeye kugira ngo wagure umuryango mugari wa Kigali Real News.